whawheta tau whamalo ke otua koe whenga maari koe ni ku umau ke whakatoa e wholofola koe ai otua pe hokati he ako whikau aki pe moe topic pe koe kaweinga koe ni o pehe koe your body is the temple of the Holy Spirit pe koe mahu inga a hosino ko tausino ko tempare o lau maari e maoni oni pe mea i te tausio ki ai i wholofola ki he mahu inga ko ia a ho tausino mahara taimira he tau pehe o sai peia koe mahkia koe mea toke tā o ko mai ko tausino sai peia ke tau ete ko tau kuonga tau whawhiawhia ia mamani a ki o tausino he ko tau kuonga ka iheni he wholofola ai o tua tu whekanga o mai ke tausio ki ai ho ei pa mo kainga ki he mahu inga ko ia a ho tausino the importance of your body ai o tala mai si su tala mai e wholofola ki a te tau tolu tohi ko ia ura korinto o kune lave e whikawapa mo mousino ko e whare tapu o tua pe mea i te tausio ki he wholofola ki he mahu inga ko e ni o e tausino ha nuinga ha me mau inga bea tau sino ngata pe ko tempare o lau mari ma on o tua ka un ha mai e mea ko ni mau inga ki te tau tolu e ho eki pa mo ka inga ke tau sio ki ai pe me ai te malawa leva ke tau hanga o ka honga i a e tau mo ui i he sino bo tau mau ai sino ko ni hono inga na e tau mu ai ai o tua ke te tau tolu ke tau mau ai sino ro tonga ko ia o tau mo ui i he tohi koia a uraki korinto tohi koia a uraki korinto wahe tolu poko ves koia hono taha no poko ves koia hono taha fitu te tau sio ki ai matunga mi ai whakaukau o mai ke te tau tolu e hoi makanga ki a koi ke te tau tolu e mahu ina koia a ho tau sino pa mo tokanga mai ai o tua ki he konga mahu inga koe ni a ho tau sino he tohi koia uraki korinto wahe hono tolu ko vesko ia hono taha no ki hono taha fitu o pehe hono whakarea. I kai mo ilo ko whare tapu o tua ak moutou, pea hono fo ia ak moutolu e he lau maari o tua. Ves taha fitu, ka pau e mau e a taha ai whare tapu o tua, e mau ia e o tua. He koe whare tapu o tua, o ma oni pea koe whare tapu ko ia aki moutou. Whatonga iang ho wei mui kainga ke wholofola ai o tua ni tala mai. Tala mai he tohi ko ia, ura korinto, lawe ko ia, paula ki ka kai korinto. E kainga, kai mo ilo ko mou sino, ko whare tapu, ko tempare o tua pau. Lawe ves ko ia no tafitu ne tala mai ka te tau tol. Ko ia tene mau i a hau whare, a hau tempare, te uhanga o mau ia. Ko wholofola ia ai o tua. Ko le tau sio ke he wahe ura korinto ai pe wahe o no. Poko vesi ko ia hono tahiwa, poko vesi ko ia hono ua noa, tau lawe peke he wholofola, wahe ono vesi ura korinto, wahe ono vesi hono hongo furu mahiwa. Pe wholofola, koe ha, ukai mo ilo ko mousino, koe whare tapu e lau maari ma oni, o kia tek moutolu aia o mou mau mihi o tua, pe o kai a moutolu aki moutolu. Aia utaka mai he wholofola ka te tau tolu. I he vesi koia, i he konga, i he vesi koia hono ua. O ura korinto, wahe tolu, mo ura korinto, wahe ono, vesi tahi wahe. O kune hanga whaka mawhae mai ka te tau tolu. Kainga, ko mousino, ko tempare ai o tua, aia o meihe o tua aia. Ki ngā tai tau sio ke ua korinto, wahe ono, vesi tahi nima. Tau pile foundation, pia mehe wholofola, tala mai wholofola, out of 2 or 3 witness, let it be to be established. If amone toa pe to tol tuanga ia ke hoko ia ko tokateline pe ke tau tui ki ai ua korinto vai ono vesta ono porque vesta anima porque vesko ia ono taha ono frarea he folofola pe o faita tau i he ha ai fale tapu o tua mo ngai tamapua he ko fale tapu al motolu oi o tua mo ui o ngai ko folofola ai o tua te uno fo ia na tol o eve ia te na tol pe ko na o tua pe ko kakai aki na tol tala mai folofola e ana ve fo tau ai fare tau tamapua ki he fare ko ia o tua pe he folofola ko mo sino ko mo tol ko fare tapu oi o tua e ves ko ia hano
tahani mau pe mai fe kalaisi pe ali pe inasi taha I ha ai ko tui mo ta tui ai ko fuka matala e fola ko ni ai mahu ina ko ia tau sino pa mo fuka ta pui ko ia tau sino pe fola he kai ke me ngau aki a tempare pe ko fale tapu ko ia tua pe ko sino ki a pe ali pe ko te volo pa ke to hanga me ngau aki ki he o tua he ko fale ko ia o tua ko loma li pe ko fale tapu mo dolu o tua mafi kau pe ko ha na hono hinga pe na ya fe I tau tau na whakatupu tau tau e o tua kau wakai tala mai he fola ko hono uinga na os whakatau aki tau tau hallelujah na whakatau aki ai price pe koe pe ne hanga mai ka te tau tau na whakatau aki tau tau pe koe ai o pe tau ke ia te tau 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 pe ko sino o ku whai te ia pe sino ni aki ai tala mai e fola ko tau uia ki he eki ko os whakatau aki a koe pe moao aki ai tata aki ai price I he ura korintova he ono vesi wanoa foki he ura korintova he ono poko vesi ko ia hono wanoa tala mai fola he ko whakatau aki moutolu aki ai totongi ko ia ke whakango lelei ai o tua I o mou sino pia I o mou lomari ai o ku o tua tala mai he fola ko os whakatau aki moutolu ai totongi ko ia I ono whakatau aki moutolu ai totongi whakango lelei ho mou sino ai ko whale tapu ko ia o tua kai hano uinga tala mai fola ko os whakatau aki koe ai price os whakatau aki koe ai totongi I toi ko ia e vai fitu po ves ko ia no ua korinto vai ono po ves ko ia no tanima ko ko pe pe ai hinga ko ia ulu aki ko so ka tau aki tau tolu aki ai totong pe ko totong ko ia ko tata e ko sisu kalaisi ua korinto vai ono ves ono tanima pe tau o ka ta fe ka pe fai ka tau I ha o pe ki ko ia mo ha me te na tol be ata mo tol be ona ala ke me ta ma pe te ma o ang mo tol ai un hanga tala mai ai ka te tau tolu I he vesi ko ni e ho e ki pe mo ka inga ko so ka tau aki tau tolu ai totongi o vesi ko ia no ua noa o ura korinto va he ono tau de fo pe ki ai ura korinto va he ono po vesi ko ia no ua noa pe he fola he ko whakatau aki mo tolu aki ai totongi ko ia ke whakamo mo lelei ai o tua I o mou sino pe I o mou lau marie ai a o tua vahe fitu ves hono ua tolu ura korinto vahe fitu ves ko ia hono ua tolu ko whakatau aki mo tolu aki ai totongi o ana mo tamayo eki ki he tangata Heni ka inga unihanga tala mai ka te tau tolu, kua osu ka tau aki tau tolu, ai totong. Ai ako ki tau tolu, pe ke tau toi moura loa ke te tau tolu, ke mo oi ko ia kakano I ho tau sino, ko hono uhinga, he kua osu ka tau aki tau tolu, aki ai totongi. I he wholofola unihanga mai ka te tau tolu, e ho e mo ka inga. Ko sino ko ia o ki tau tolu ko tempare pe ko mau ina ko ia a tau sino ko tempare ko ia o e lomali ma o ni pe ko fare tapu a ki tau tolu o e o tua fere tau ke pete no lave ke hanga ko kaveinga mo am ko ia fe mau ka tau sino ke ho e mo kainga ai mau ina ko ia to kang mai o tua ki ho tau sino tau pe tau tolu ko lomali pe no pe o ki ai ka ia lomali tau sino ke fola e mau ina ko ia te tau tolu e fa o e o tua fa hinga tangata pe mo ui pe mo no sino to tau mai fola ko mo sino ko tempare o lomali ma o ni ko no hinga ia ko ki tau toe o ka ke tau toe tai mu tau u ia ke eki ko hinga ia ko ke tau toe a lo toi ke nga me fia ma mani ko hinga he ko tempare tau tolu o eki ko no hinga ia ko ke tau ifta pakai ko no hinga ia ko ke tau toe ma o ka ma ri ko no hinga ia ko ke tau toe faito ma o faito ko na tapu ko no hinga ia ko ke tau toe fe a waki ai ko no hinga ia ko ke tau toe alo ke nga me pe ko no hinga pe he tala mai e fola ko mo sino ko tempare o lo mari ma oni
Ia toi ko ia sene si vai ula ki po mes ko ia hono wa no pe he fola ke te tau tol ke tau ngau tangata tau foki ke ka mata anga ke foto to ko ia tua mo ma ina ko ia a tau sino pe ko te pare ko ia o lo mali ma oni pe he fola ke te tau tol ke tau ngau tangata pe to ke te ngau tol. Let us make men in our own image and let them let them tangata. Hallelujah, ke dominion, ke ne pule ke whangaika ko ia o tahi, ki he akau, ke ne pule ke whangamanpuna o ata. Ka koe lea koe a mune hanga o mai koe ke te tautolu. Let them, aia ko ki nau toko them koe a kono uinga, pe he polofola ai o tua e tau ngau tangata, pe puane ki he tangata, human, ke ne pule, pe mune hanga whakatolahi a maman, aia ko dominion. E ho wai ki mo kainga te tau sio kei. E ko winga ko ia folofola e o tua. Ko ki nau tolu pe te nau pure ko i mamani, ko i hiu me. Pe ko tangata, let them. Kei ke pehanga e o tua, i he nau whaafratupu. I tala mai folofola, God created, aia ko God ko ia ko winga ko Elohim. Na ia ia tamai pe moe alo, pe moe lomari e. Pe lea ko i folofola ke tau ngahu tangata. Ai ke tau hanga ngai tangata i o tau tatau pe mo tau i misi pe tuani ki a teki nau tau. Let them ke nau dominion over the fish of the sea. Pe ke ngata ke nau pule ke whangaman. Pe koe paranite ko ia o e akau ke nau pule ki ai. Ai ko ke nau tolu pe ko wiai ai sino. Tala mai whalwha kono winga ko ia o fuilea. Ko human, ko humus, kono winga ko te. Pe koe me kono winga ko spirit. Aya ko human, aya ko spirit pe ko me mo ui i loto i he body. Ko ia pe e malama ke pule i he mamani. Aya tala mai folofola, let them, ko hae tem ko ia. Tuange te kinau tolu, ko tangata, ko hae tangata, ko laumari i he sino. Because laumari i he body. Pe o tala mai e folofola, ko hinga ia pune lea ko folofola ai o tua ke te kinau tolu. Pe tuange ke te kinau tolu ke nau pule. Aia ko ina tolu e muri ko i mamani ko lomari e mo ui i he sino. Aia pe ko tangata pe o kune mao e mawhai ke ne dominant a mamani pe mo whakaitai ko whawhau ia po mo whatoto ia ai o tua whatonga ia ne ho e mo kai e maho ina ko ia a tau sino kono ina lo tonga ko ho mao e manawa mo ui o kuke pure pe kuke hanga dominion ko whawhau ia o tua ke mamani ko ni. Aia kono hinga ko lomari e i he sino tarane e folofola e o tua tuane ke nau pule ki he mamani ho e ki mo kainga ko befa taboa ke te tau ke tau sio ke tau hanga ko e o tua be mo ene folofola tala mai e folofola aia pe e folofola ko ia ai o tua let them aia ko folofola e o tua tuame ki te nau tolu ki hai ki he tangata aia ko he tangata ko lomari possess a soul that live in a physical body. Aia o nofo ia sino. Kono hinga ia pe ke pure ai ko angelo kono hinga they are spiritual being. Kono hinga ia ko folo e tua let them. Pe ko hono hinga na ke interfere o tua i he whatupu. Pe mo toko ia ai whahinga tangata. Kono hinga he na ne whai ki he ne folo let them. Ho e mo kan ai ko taimi ko ni ko ku ke mo ui ai ho lo male no fo i e body i e sino o ku ke legal pe ku ke mau e falao pe me for fola ko ai o tua ke dominion ho environment kami lai fo tau toang tau ke tau dominion ke tau dominant toang tau ke tau control ai other human being ka ko fo tu ya ko tala mai for fola ko me ke pure ki ai pure ke ka tahi control pe mo matangi control pe mo akau ko me ko te pure ki ai ko no winga ko control ko ta ko ki fita la ki pe mo fola e tua because they are human ko na tolo ko pure ki na tolo pe ta mai fola lo to ko ta i he sino ko tau body o tau legal tau mau authority ke tau fili ke tau fili fateria ke tau dominion i ngau sai ko serious ke ia ka tau sio ki ai ho e mo ka mai no mau ina ko tau sino
Ai ko lo tonga ko tau I sino o tau pure o tau dominion pe ko lo tonga tau I sino o tau dominion pe ko ya te tau to ko afili again ko time kon ko ke expire time kon ko ke mate ai time ko tau mate ai ko time ya ha osi tau ko ke illegal level ko pa te tai asi holo imaman kono winga wa tarane tua let them go ya ko ta pe ko lo mari pe no fo I sino pe lo tonga ma o ne mo ma o mana mo ko ia pe o legal ko ia imamani hallelujah kita wilo to right lo to ko ta mo wi ko ia ta mai profola ki ha fa o le o to a ko sino ko tempare ia o to ko ta mi ko ke mo le ho mo wi pe o tari ai ho wi pe a mama he ho sino mama he lo mali alo sino ki kele ka mama he ho lo mali o al ki he van pe wal ki he fa tau ki o fili ko na fai lo tonga I ho I sino fa tonga ya ko me ma winga lo tonga o a ho I sino o ke ma o fe no mali pe ma fai ke hanga ma o fili ai fili fa teria pe te ke mo o ke ki a he mani pe ko he ko filia o ao tango te mate ai tango te ao ko ki heri ko pone ke tali ko sisu kalasi o ko te fa filio ia ko te fa fili me ai ko to ho ma ko ho sino fa to nga ya he mono ke ma inga ho ma ko a tempare a sino to o ao ai fili fa na mali en ke fili ai lo to ma ke ma o mo o ke ia sino ko human god fa na mali en ke fili ke mo ke ko sisu kalasi ke fa ta ho a lo to ke ha ilo tawa ko tata ko sisu kalasi and you no longer yours ki ha fatata ki ho mai ki o taloni I ho mo wi ko ia pe amanaglele ki ha ki aki ba ya na dai ko tan ko pe mate ko tan mi ko ke ili ko roi he ke to mafai ko ke to aso ha le ko ni ka pa o ta fanomo na si mano lo na tali u e to o ko e pa o vale pe o ta o silo to o sa na hita ngai mahina ngai ta o vale pe ta fanomo ta to o to e asi holoi ai ko to e asi holo ko me o ko ta wi fia pa ko me ko o ili ko le au holo ko I heni kono wi mai e ho e ki pe mo kainga ai folo ko e o tua ko folo ko e o tua o kune tala mai folo ai o tua te tau tolu o kune hanga o haki aki ki and folo his word above his name kono wi mai e na ke Hawaii o tua ne interfere lo tongo I he toko e ura ma tua lo tongo e ura toko e ura ma tua pe na awifu ko e Lucifer na how illegal mana toi ko ia ko human being ko ia no pure anga ona I mamani ko stala mai